Hi guys, I'm here in Davao again, and I'm so surprised that my taxi driver actually is a woman. Focus muna siya sa yung driving, no? Pero later on, we'll get to know more about her. Char! Kasi pangalan mo, ma'am? Ako, Sir Diane Vasquez. Diane Vasquez. Si ma'am. Hi ma'am, wave sa Oh my gosh, this is very surprising. Oh my gosh, I'm so amazed actually. First time, katong sa una, the last time I was here, nag-video kay ko, Davao yung puno kay Bawan. And then karon, na-surprise na po ko kay babae ang nag-drive sa taxi driver noon. So yeah, hi Ma'am Dayan. So, grabe no, like, pila mo kabuok lady drivers dito sa Davao? Lima lang mo kabuok diri. Oh, very surprising. Pero taga Davao gid ka. Grabe no, like you're married na. Oh, so ladies and gentlemen, si Ma'am Dili is daytime driving siya, and then yaring pana dahil is ka-drive pag magabi. O diba? Couple goals. So ang inyong mga anak, ma'am, is graduate na. No, I'm very surprised. And then, sa CDO, wala ko'y makita nga lady drivers. Ganyan. Grabe, no? Yes, ma'am. Tagal. Davao City. Hello, hey everyone. Yes, taga Cagayan ko. And video ko sa hi, char lang god. Pero ma'am, grabe ma'am. Saludo ko si Muhag yun. Like, grabe no, this is my first time to ride a taxi na babae ang driver. Like, so ana gid ma'am no, padayon lang kita sa paglambo no, and then you know what, at the end of the day, diskarte ra man gid ang pangitaon nato sa kinabuhi. We don't need to graduate from schools. Dili man ta kailangan mo bright. Ang basta importante kabalo lang kita mo diskarte sa kinabuhi, di ba ma'am? Ana gid siya. Parang pag ako mo siya, even though how sound about, but that's in prayers only. Yes. God is the first, and prayers only lang yun, no? Laban lang kita sa kinabuhi ani ma'am, no? So yeah, there you go guys, si Ma'am Diane. Actually, I'm off to SM City Davao because of my work. So yeah, konektado din ko sa Giordano, ma'am. And then nag-travel ko. Before, I used to travel dyan sa Zamboanga, Butuan, Cagayan, and then Davao. So karon Davao, Cagayan na lang ang area. So, 4 kabuk imong kids, ma'am, no? Are they comfortable nga drive ka? Okay na sa ilaha? Una-una, kabalo sila kung saan ako kadugay o kabalo sila kung sa ko the way mag-drive, so safe, basta pray lang nun. Yeah, so mag-pray lang yun para mag-guide ta sa itong biyahe. Pati sila keep on praying para sa ako pa. Yes, so nice. So nice ma'am no, na prayerful ta nga person. Tanan niya kami dyan kabalo siya kung panigawag para sa pamilya. So I pray na ko sa iyo. Laban lang ito no. Bisag nag-drive sa taxi si Madam, fashion gihapon si Madam, no? She's wearing a red button-down shirt. So yun, ana lagi na siya. No? So katong mga babae diha, ma'am, no? Katong gusto mag-sideline og taxi, so why not? Dili gid siya babag sa inyong mga gusto mahitabo sa inyong kinabuhi, no? And besides, nakoy mga kailapod ba mga babae nga kabalo po mo drive, nindot mo siya mo drive niya, walay problema. So why not make it a sideline, diba? So yeah, there you go guys. So spreading positivity for the morning, or enjoy the rest of the day guys. And this has been Bernard and si Ma'am Diane po. Yeah, so sending you good vibes. Enjoy lang the rest of the day guys. Bye bye.